Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala 'indan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may yaba, man atu'ani dahalal jannah wa man asoni faqad aba. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan alina teman-teman lebita Bapak Camat Gandra yang sempat hadir membersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan alina teman-teman lebita Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandra atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan alena teman-teman lebita Bapak Kapolsek. Yang saya hormati dan saya muliakan alena teman-teman lebita Bapak dan Ramil. Yang saya hormati dan saya muliakan alena teman-teman lebita para panitia Masjid An-Namira beserta dengan pegawai syaratnya, wabil khusus rekan-rekan Paskas Pasukan Amal Soleh Allah yang sempat hadir membersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan para ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir berbagai desa dan kecamatan, hadir ilalan yawan nyewe sinina tomatua malabi sila suraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kima pujitan bigangka lori sisi araji aku wasangan nafung Allah ta'ala. Nasaba ilalan na yuwatiwi natofada kamana siya dapu-dapungan. Natofada kamana ngisi kita baju ilalan na yuwani nasaba asiyama na asisumpungat ta. Ipasiyama inasaba ano macawi memang ipasisumpungin nasaba ano mabela. Maka mesti malabangi panyiin na sa basit di pagkasiwiya kami na batuan na maraja di sisi na fungal ta'ala. Maka mamagi-magi na sabab peringatan maulid ya kita lakukan di malam hari ini. Mancaji patampak baraka na pamasi di nakadakiri sisi na anak-anak itu matua buruan yang makunray. Na di gaga iwalat kang iilalan na iwan niwi. Nasabaan kakiparingati wi ajajangan na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iwala ki nasaba pawala suruga pamasin na mi puwangi. Salawat na niya papasalama masuk ifongololori alimalami na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalukang iasalamakan akatuwongang wanwa linota akatuwongang wanwa akhirata. Al-jannatu wa na'imuha sadul liman yusallim wa yusallim wa barik alaih. Na iya surugay lulungi matoy hapam masina upa pahanap punay tumasalawain na niya tumapasalamai masalori alimalabi na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga natofadang kamanamuak natofada magkalit dari salang kabitaray na diyatupuri awala gading ito na kiyasi na pipangulawag. Maka na di gagayak katay, di gagayas si matamatay sa nga din na duwa. Agayaro, nomoro sidi, isapa ina sa bariyuran nun na fungal na talag kito yun na ibada pagkasiyuyan na sa baatinulukan naman nanungan
Yang kedua, syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sininna tumatua malagbi jamaah yang dimuliakan Allah, terselenggaranya acara kita pada malam hari ini nasabah rekan-rekan dari Paskas Pasukan Amal Soleh disertai dengan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid An-Namira memagi-magi nasabah apa yang kita lakukan di malam hari ini, terutama kiri tujuan pasti dekata apa yaitu rekan-rekan tak saudara kita dari Paskas selalu menunggu di sisina di pemberian dari para tomo-tomo lebih yang hadir memagi-magi nasabairo fasidekata memagi-magi nasabairo impakta yasidekar yagamana fungal latala nasabari namancaji wi amalak malarik tak nasabak kitu yunna warang parange nawat dingi salama mananungan salama wanwalino lebih-lebih assalama karilino siwalit na fungal la ta'ala ajarakallahu fima atoita wa barakalaka fima abakoita wa ja'allahu laka tahura puang tapak kia palangi pak berena tapak baraka iwarang parana nama pacing tak dampengi sinin na dosa na atas salana sinin na tomo-tomo lebih yang hadir termasuk wal khusus lori tujuan na orang tua kami yang senantiasa mewakafkan hartanya di tujuan na tanana makuturu masigina memagi-magi mancajiwi amalak malarik na to salama rilino akhirat na fungal la ta'ala apa makalina kita ya nalisu residi ya sawa-sawa musti petun itu sinin na malak na tega ya sapat to malak na watun na tu raji mak bereja mak masumpaya tapi ya komatay dina nawaji masumpaya riwatun na tu raji masidakah tapi matena dina nawaji masidakah kecuali pak dimundingan na masidakah ni tapi makanya Nabi tak illa talatah kecuali telu pasalama kiya kotomate tegaya roh termasuk pun naki amalak malari ya sengi amalak malari pasidak kari tujun na warang parangi semenjak napa kita makiguna warang parangi maka tiap aja maculo amalak tak tumo-tomo lebih yang hadir makanya Nabi mengatakan may gatol maturi as-sumundin na fungan la ta'ala herang ini teri tujuh na amalak na magay na sabak ketika dia hidup ang kami matu amalak malarik na kiri tujuh na warang parangi na yatopa na makiguna warang parata yaku ipake masjidat karyagama na fungan Allah subhanahu wa ta'ala sinin na tumotomo lebih yang hadir yan na ito nakadaguro tapakbo yan na ang kataw sapa asuri rakitujun na warang parangi tapahani yaitu warang parangi anude na melugan na titulikuran yaitu warang parangi tiapa jay tambay yaitu warang parangi tiapa jay tambay itomboy magay apa warang para de na melugan na makanya yaitu ko warang para mak bicara warang parang ito melo jay cukup lawyawa ajak mo cenga lawyasi tega yang setong makada cukup layawa tanda syukur tak idi aten nasabak ipu kangkangi warang parak na wat ingi pake masih dekat ajak mu cengalau yase apa iya na to cengalau yase biasa na kan na ite lasan na warang parangi aga lasan na warang parangi SMS tisayasan SMS aga yero SMS senang melihat orang susah susah melihat orang senang. Jadi yanang katumanya mangiatin namite balibola na masusak la sawarang para yato. Yanang katumanya mangiatin namite balibola na masusak la sawarang parang yato. Makanya yato ya warang parangi pun neme mangitelu sipa. Ada sifat na warang parangi ya ku ipake bawa manre capak na maca jika bau. Yana angka tau andre tinro bawa zaman nak matinro mangarok moto wangiro noloma motor. Lewa si tingam matin rom mangarok motong mangiro lomba motoro pahangit itu warang parangit capak nakapok ya ko ang kawarang parang may kawarang parang mako batin makasuaswangi dito din na warang parang kalama nalangi jamak-jamang akhirat nah bakatiri pusat nak bebelon na mapasipulu warang parang tapi pahani ketika engkau meninggal mancaji mana dito din na wijawijata
Untung mo ya kumakanya bagay na manana warang farang ni. Apa mega toto na sabak mana warang parak padali na si peka-peka. Padali na si singgu-singgu. Magay ang kami matosi pak macicin na manguwa. Jadi kada guruta. Yan ang kawarang parang na tomate pahangi. Maka itu warang parangi mancaji mana rito yung nawija-wija. Tapi iya ko ifaki masih dekat. Maka itu warang parangi mancaji wi amala malarita. Dek nak kadang musti mega payah sidekang si tujuh-tujuh nari sisi na warang parang maka pahani na sabak pas sideka tak ritujuh na pas kasta maka insya Allah mak barakat na to salama mananung at tumamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka itulah tujuan na paskas pasukan amal soleh yang senantiasa menunggu ritujun atau malabita yang senantiasa mensedekahkan sebagian hartanya atau malabi yang hadir. Sinin atau malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Ia kotomelong macurita ritujun na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda kecintaannya Nabi kepada umatnya. Ketika yaumil kiamah, hari kebangkitan, manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya hari kiamat. Oko yuluna fanguluna sinin na malaikae, yuluna raja na malaikae, macan raka rupan na nabita macan lafak kita matanar yuluna fanguluta Jibril. De gada warikada pamulan nafuada Nabi ketika Nabi dibangkitkan oleh Allah sengadinna aina ummati ya Jibril lo tiga mana ni ummatku Jibril. Nabi ketika dibangkitkan tidak pernah memanggil neneknya Abdul Muttalib apa alina bu piare Nabi tak apa iya tu Nabi tak pak bu telung pulang mundu ilalak perimanan na induk na Siti Aminah mati ambuk na. Makanya Nabi tidak pernah memandang wajah ayahnya letu isu nari pamasin aku ngalatahan. Jadi wimita tajak kulino magana annatong umuruk na Nabi tak mati si indok na. Makanya Nabi umur tahun itu sudah yatim piatu temaki ambut temaki indok. Makanya piare Nabi tak nina Abdul Muttalib. Tapi Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah setelah terjadinya hari kiamat, denagada sawa-sawa nafatukufungan Allah Ta'ala, sengadina yang pertama adalah baginda Nabi, tapi ada nafuada Nabi tariwatu ifatokon narifungan Allah Ta'ala, siyamu nyawa nakitulunna, naite fangulut takjib baril, maka dia gaga nafuada Nabi tasangadina aina ummati ya Jibril lo tiga mana ngi ummatku Jibril. Nabi ketika dibangkitkan dia nak sapa ambut na Sayyidina Abdullah. Nabi ketika dibangkitkan dia nak sapa induk na fanguluta Siti Aminah alina kasih jadi yang ipuli ku parimanana. Nabi tak ketika dibangkitkan tidak pernah mencari para istrinya yang senantiasa menemani dakwanya Nabi di kala senang dan di kala sedih. Nabi tak ifatuk kepulfungan Allah Ta'ala dengan kana sapa anak na apu na culi-culi terpajin na buah hati balahan jiwanya. Tapi siapa yang pertama dicari Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah? Di mana tuwa-tuwa Nabi yang hadir? Dek gaga na fuada Nabi tak sengadinlah aina ummati ya Jibril lo tiga mana ni kasih ummatku Jibril. Aga nasa pangulut tak Jibril ya Muhammad, engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Napai matenang atina Nabi tak napai paja masara Nabi tak magai nak kita uri kasih Nabi tak aja akama di antara kita paling na loyolo ni tama neraka sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah sebahagian banyaknya cintanya Nabi ditujunna umat na tomat-tomalat yang hadir. Maka salah satu ketandaan cinta kita kepada Nabi, kita melakukan peringatan magai wadi jadi sabalangi jo kalori mai wadi jadi mega jabanya mata takka poribolata wadi jadi mega kasih bukata
tapi nasabak tanda kecintaan kita kepada Nabi. Engkau mana ni siya masih sumpung ilalan na yung majalis memagi-magi ketika kita kembali kepada Allah. Nato sirunto Nabi ta ilalas suruga pammasina fungan la ta'ala. Sinin na tumotomalabi yung kihadir. Iya ko sejarah Pak. Iya ko sejarah may lo ibicara. Tumak bicara sejarah na nabita. Ang kasi di kita nakara gurut tapan kita iya ko de na sala yaro kita 30 arwaji di na patas sa buhalaman na. Magpamuli na bita jadi yan latuli suri pamasena fungan la ta'ala. Iya ko iya romayro itata tasik disidi pitung ngaso pitung panili na salasay. Makanya iya romelo ipahani makada iya ro nabita ijadiya ni hari Senin. Sapaka sinin na gurut tafanditay makada nabi itu lahir pada hari Senin. Biasa kapakutan ng makada magi nabita di na jadi aso na salasay magi na tane aso araba aso kami si. Ternyata hari Senin ang kami magtudu at talo kajadian na taro fung Allah Ta'ala. Teka yaro, pertama hari Senin Allah turunkan Al-Quran. Makanya si pulungi akurangi 30 geso 110 apa surat kurang lebih anna sabunna anna ratuna anna puluna anna ayat. Aso sini Allah angkat Nabi menjadi Rasul itu ketika umur 40 tahun. Aso sinin Nabi takli suri pamasena pungan la ta'ala pada tahun ke-11 Hijriah. Bahkan termasuk amurena Nabi ta'italai Abu Lahab yang senantiasa menentang dakwanya Nabi. Salah di punggawa kafir selalu memfitnah Nabi. Tiap aja mujai Nabi tak tamari agama nabawa Nabi tak. Tapi iya ka awat tengen natung ka wanisining aga pasabarang apa mariyo jadi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara riyo na Abu Lahab punggawa kafir tayat tamare gamana Nabi ta selalu memfitnah Nabi de gaga de cinna si mata-mata na ita Nabi ta. Tapi gara-gara mariye, gara-gara bahagia jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin, maka yakai awatangan na nasabak pacalay lalat ki burukna tungka wani sini karena bahagia mariye jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di antara kita yang senantiasa rindu kepada Nabi. Wadi jadi atau kang atitang makada mamagi-magi puang sa balunga lisuri pamasena fuangi saya mampu memandang wajahnya Nabi ilalan nan nipitin rota tumatomalapi yang kihadir. Apa makadai andai guruta yana angka tomatin roh natapung manipis si runturi Nabi ta maka itulah Nabi yang sesungguhnya magai de gaga sawa-sawa mulai papadapadai tapana Nabi ta sanganina Nabi sendiri yang datang di dalam mimpi kita tumatomalapi yang kihadir. Jadi safakai sininna guru tafandritai maka dan Nabi lahir pada hari Senin. Tapi ia mencaji persoalan di kalangan para ulama dan menjadi perdebatan ukui tanggal ijajingan na Nabi ta. Jadi ang kami matu pandita pahani maka dayro Nabi ta ijajiyang tanggal 2. Katong makadadena tanggal 2 tanggal arwah tu na jadi Nabi katong makadadena tanggal arwah tanggal 10. Tapi pendapat yang paling masyhur okay kalangan nafandita makadayro Nabi tak lahir pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 570 di ijajengan na pangulutan Nabi Isa. Maka setiap tahunnya kita melakukan peringatan yang namanya peringatan sebatas memperingati maka bagian daripada hari besar Islam. Jadi bedakan hari raya dengan hari besar. Ia ko hari raya na selengi 2 tapi ia ko tomak bicara hari besar banyak. 3 hari raya na selengi Allah para pitarata na Allah para karobata. Puraki mapuasa siulak bujuru ilalan na ular ramalang mongko si di Syawal makadaki hari raya Idul Fitri atau to makada Allah para pitarata
10 umpun na Sulhijjah makadaki hari raya Idul atau to makada Allah para karoba. Berarti hari raya na salangi dua memang nih Allah para pitarata na Allah para karobata. Tapi kalau hari besar Islam itu banyak, ya na makada faringatak maka itu bagian daripada hari besar. Tiga contoh nah, peringatan Maulid bagian daripada hari besar. Peringatan Isra Mi'raj itu bagian daripada hari besar. Peringatan Nuzul Quran, peringatan 10 Muharram. Apalagi ditujud na amulukat ta apa aja to makadai matuan ni mamulu mo bitaw na tanya na ulam maulu kita sudah masuk Jumadil Awal kabadi tama ni Jumadil Awal mamulu mo bitaw tapahagi iya na ang kadai paringata yulo na dito gaga capat na termasuk amulukong ni dito gaga iya capat na aja to makada natlaban ni amulukang imamulu mo patawe bakay komelo ifikiriki aso ke gitu situ nga naman maulo tega contoh na tabi yero idi adat ko daerah ogi terutama ko daerah Sidarat ya kufura ipakbuti lofuwija ifatudang ibutim paruwe buti buronewe butim makunraye yulipu ima makbarasanji mauli asan najihi. Biasa kata jama, tajama mo pagala tumakokoy. Makanya makada guru ta'al magafurullah ambo dale aja mo falanya amulukangi agi mo jama tatapo mamalu apa amulukangi patampak baraka. Jadi nyata mimati guru ta aja mo falanya agi mo jama amuluko apa amulukangi baraka tu tatapu ilalanna. Makanya tofura makpak boting ifatuda boting paruwe angkai boting koronewe boting makunraye yulipu ima makbarasanji mauli asan na itu. Makanya ya koto makpak boting to melumi makpasiyama makpasisupun na makpasiyama mandai apa melo ifasirutu anak dari nakalolowe. Tapi melo adang pengajul kagak nak darakut. Kagak nak darakut. Mereka takka gare di matan dia makadai guruta di anak darai namu maga cantik na rufang mundi hintang makpurung-purung na matamu rahasia arudani temma petulmu angulu temma buku na tubuhmu mak bombak-bombak uluakmu mak balipi matamu mak giri teluan lumbu mak balana bitimu maputilak buolimu malibu suku letapa mundik ya kode pemupurang malakai tetaku ya kade anak darah cukte. Jadi kalau loe namu magagaretak tamakan jastelang itu mak jantang atau masuk namu magagaretak mo ya kode pemupurang mak baini tetaku ya kade kalau lo cepi. Makanya siruntumi mangi anak darah cukte nah kalau lo cepi iya tu patutuk na cupi oke cepi pasampo na cepi oke cupi makanya si tutukang cupi si bawa cepi si sampuang cepi si bawa cupi makanya to mapak boti to melo mapasiyama yun li boting itu dan yun li pui mama barasanji mauli asan nayihi to melo lete bola baru to melo syukura yun li si pui mama barasanji mauli asan dak tomelo mapatato bola bajang beninda lepamana parewa boleh yuli pui mak baca da wariala mak baca da salama mak barasanji mauli asandayihi to pura mali kendaraan pura ki mali oto baru pura ki mali motor baru na melo yon reiki yuli si pui mak barasanji na salama mauli asan na tomalat bijeng ki hadit makanya amulukangi di gaga capak na tomalat bijeng ki hadit maka bagian daripada hari besar Islam sinin na tomalat bijeng jamaah yang dimuliakan Allah maka aga na sabari na tomamaulu maka lay ande guru tak de gaga sengadin na talu pasla nomor sedi amaulukan ni mancaji wisiar apal banget taninya syariah bedakan syiar dengan syariah ia ko syariah nakan na hukum makanya maka lay ande guru tak ajak muputamay syariah apa ia nagtama tu syariah mesti nakan na hukum makanya beda syiar dengan syariah beda umur si bawah sungai beda to baraka dalik na warang parang yan na to biasa makaday tawe
apa ada memang tos sebahagi yang kelompok dia na melong mamau apa di garik na kanajame na bita apa mari apa na putami saria makanya manini tiyang mamau na sabat tiya kasi tama neraka iya pwede to mamau apa to melong malay baraka na to tama surungan makanya di memang to na pada pahake satu menganggap na sabat saria ijama satu menganggap na sabat sian apa labangan maka dek na yaman ang ano de na yaman na bita adalah bid'ah magay maka de ang rigurut tarimang koso ang kami mengagagah na yama umait tapi de na yami na bita ang kato agagah na yaman na bita tapi nakiya de na yami umait makanya sunnah itu adalah segala bentuk ucapan Nabi segala bentuk perbuatan Nabi segala bentuk pengakuannya Nabi tidak pernah melakukan tapi najami dua telus sahabat dan diakui oleh Nabi maka itu bagian daripada sunnah maka daki sunnah takririyah. Tiga contohnya pangulut tak Bilal bin Rabah yang napure mak jenek tetai masumpaja sunnah dorakan tapi Nabi tidak pernah melakukan pangulut tak Bilal bin Rabah yang napure mak jenek tetap masumpaja sunnah dorakan ya suruh muli ko na bita ya Bilal amalang aga mo bakit na ang kamitunin lepakan sandalak mo yang kalinga ko surungan aga na sa pangulut tak Bilal ya nafura ka majini tetap ka masumpaja sunnah dorakan makanya rata-rata pak mamasigi masijak tak di sandalak na dua kemungkinan ya kode na tamas surugah nalay tawi sinin na tumotomalak di jamaah yang dimuliakan Allah berarti najame Bilal din kanajame na binta bahkan kasi di sahabat ondola dan nafoji kulu huwala yan alina marima tata kulu huwala napake mapamupu ya kadato imang kulkul tanang kasi tunasa wisang mbak na yan alina marima tata kulu huwala ya pisang ako na binta ya surumuli magitosi ko yapi ko marima tata kulu huwala mo bake mapamupu aganasan saya sangat rindu dan cinta kepada surah Al-Ikhlas maka Nabi tak karena cintamu dengan surah Al-Ikhlas si bako matu ko surga pamasina hungan latala berarti dek lihat yang sabak pigaw anu dia najamin Nabi tak apa iya ko tumak bicara hakikat tabi iya kul huwalla ye salah satu surah yang pendek setelah inna a'toina kal kautsar Iro inna a'toina kal kautsar telumi ayat tapi surah Al-Ikhlas itu berapa ayat bu? Ibu oh ibu surah Al-Ikhlas berapa ayat? 5 siaga 5 telu apa? Niga makada 5 tak kalimanda surah Al-Ikhlas itu 4 ayat taplak mo kanya pala taplak mo Al-Ikhlas ya kode taplak kuluh wallahu tona ya kode taplak kuluh wallahu mati awan di makanya itu kuluh wallahu apa ayat kuluh wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad apa makanya ketika Allah turunkan dari langit ke bumi dua mematu malaikat titengi wali-wali nairo panina malaikat mapamuli capak nai watal letu capak nai tamuran maka dari guru tak Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani yana angkatau mapamula malasa beculasanna batu walasanna nabati kullu walla 3 kali maka dia najaji malasa bajadda makanya makutana ka iya malasa ki agata figo mak dariki dan naya pa namanya mustasyo kupuro ka mak dariki ya dariki naman pak mingami maji to yun malasa cede mak dariki patapula lalak mula na kalinga dariki ya tupa yun namanya mayo kupuro mak dariki bahkan dalam kita irsyadul ibad makare nabitak na pramte guru tafan kita yana angka to mapamula malasa na baci kullu huwallat kasiratu na tandriki yakatan na lisuri pamasina huwangi na sabalasa to na riwat takalena maka di nandai ulla alati dukuna letu asukiyama bahkan ulama hikmah mengatakan yana angka to amalkan surah Al-Ikhlas setiap harinya makanya Nabi menganjurkan perbanyak kau baca surah Al-Ikhlas minimal 10 ila nasawaniye
Mangai yana angka to baca kul huwallahu kasiratu riwatu malasana na sikari. Tapi ketika meninggal purana icemme purana iwalu takomelo ya sumpajangi, maka Allah turunkan 70 malaikat masumpajangi dukuna. Aja tahiran yana angka to mati tiap aja maralung, yana angka to mati samanna lenya cayana matan nasoi. Kenapa? Dihalangi ribuan malaikat yang turun dari langit masumpajangi dukuna to malaikat yang hadir. Makanya sikrina to malasi dua nasa nabi tak perbanyak ketika engkau sakit, perbanyak ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Napata baca surah Al-Ikhlas 100 kali. Apa iya ko tumak bicara lasa di gagatuli na malasa di kagataw si haokoy ibu siya galasata karena makadamiga apa di sabil pa ang kanirimati asam urat kolesterol darah tekanan tinggi manday tabi iya tu sejarah na nabita telu milasan na agalasan na nabita telu pertama biasa mapadi ulun na karena pengaruh racun yang pernah dia minum. Yang kedua, Nabi tak biasa macakit pelak kajena. Yang ketiga, Nabi tak biasa masama menrik pelana watakalina. Ia miro lasana Nabi tak telu minamati. Ia pwede to na mana ngilasay. Magi na jarang malasa Nabi tak apa iro salah satu sunnahnya Nabi. Ia kumatangangi mandra, ia panapaja mandra, ia kumino imaso. Ia pwede masupi na to bajak kande. Ia na to na macam lakbi ia makasolan. Apa ia tu watangi telu milo na tamay. Sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga air. Ia pwede andai masat tamay. Teka contoh na anu lakbi ia makasolan tabi. Ia komenre pelana te agak senang. Semang. Lakbi wicake na makadai te la sagering. Lakbi wicanin na watakalina makadai te la sagullah. Lak bibi lunrakna maka daite kolesterol. Lak bibi darana maka daite takanan. Makanya tomaton tariulo jarak jadi manasa. Penik matue, penik magala. Bahkan ada orang di Penrang saya dapatkan siaga umuruna nape 125 tahun. Penik matue, penik magala. Iya pi di penik matue ki penik cau. Apa mega patujun nama kurang pakulian. Apa ia na mega patujun natin na makura pakulian na duan rupa ya korena pananakam mega pasuan na kaya itong manan na tiya suro na mo anu sala tujuh to wala pasuro takwalono pak maka dito na sa iyo ko pananakang itaw yan ang katumanipi timun na pananakan to yan ang katumalampi bulu matan na kakita-kita yan ang katumalampi bulu biti na padyok ka. Tapi maka kanya iyo ko pananakang itawid terutama rito din na makunray magay yan na ang kang makunray pananakan na morosi di malabo rito din na warang parangi. Yang kedua monolo fulana din andray tuwa magay tiapa dyan menri ura alon na bula matanda. Tinit na tumotomala biying kihadir. Makanya ada satu amalan napaguruangi andray guruta magkalay andray guruta yan na ang katok baci iwi fakdungang iwi. Yana ang kalasa teyasaw, lo teyasaw, bacangi pa dongang ibaraka na siya mauli na juku urat na buku-buku. Yan ang kanana na tiya pa yung maluzli susaman na biasa king makaday na topo kikido isa, tali 5 ataw, tak pala 5, tak tatang rasarat na, baca iya pa dongang 3 kali baraka na iyak kaya tulasan na. Yan ang kataw na tiya pa yung maculo dara na puri nirok piso, puri nirok bangkong, bacangi pak dongangi, mancaji wipatawa na tatipu darana. Ada yang pak dongan na, ulama hikmah mengatakan, makaday andai guru tak amalkan yang namanya Bismillah 5. Tiga yasa Bismillah 5, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahil mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tablah ni depah ubi mari tablay cecimpi pakuling Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahis syafi, Bismillahil kafi,
Bismillahil mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ibu, oh ibu, taplah ni. Tepah. Oh di rajik pagahi pak guru. Mako memang je ia ko masina tuah na mumu pasatiatu tamah kalama monggo mipulina. Makanya ayo kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara dinablak nade agak kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tablan ni. Tongamo kakama mantu masudan na garo nasang ustase irabawa wisang makadaw makanja hawang kalinga yaitu na malulu na magarata. Tinin na tumatamalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Terakhir tujuan na iya amulukatay digagas sa ngadinda milu ifukang kaagi bawalo mamaulu. Makanya ang katutalo, ang kabatampura, ang kasoko aga makna na taloe yaitu taloe malibu. Aga yasang malibu yang lepasangin na tiatu paja magalatere batongan na biasa mundriyawa mundriyasik mundriyasik mundriyawe batongan na ada si tinaja manca jitauki fakanjaki si patak pakanjaki warekadata aja na sabak napay may gawaran parata napakisogice de yewaki ada na tiang matik padali bato na kan napadiisi talutang. Makanya yan ang katumatumpo maturita, yan ang katumatumpo mawarikada panrian lalay talo. Ya kumuri mo pandet talo na makumupa makura talo gusok panrang ngiriak talo. Yang kedua maknana talo malibu. Aga yaro palibu talo ati sumpi pungan latala na sabab pagkasiwiyan. Apa ini pun tami ate suruga na sabab pamasi. Makanya makade uruta al-maghfurullah ye koto makaswiyang ajak mo reke ngisyaga ikan na ibadamu apa melo ko iwala ka surga ajak mo kaswiyang na sabak melo ki mabila di pacalana fungan la ta'ala aga pale ak kaswiyang na sabak riyurat no ijabe kawajibangi maka musti tunang sipak kaiklasangi sumpi fungan la ta'ala na sabak pakaswiyang apa aja akama na to makaswiyang ternyata pahala ibadah kita de gagalat turifungan la ta'ala magai aja akamma nan ribalawo siriyati na lepa iticak pujiyali na bolwangi lima atak borokan na to saja ritangalalan na sa puripala na pucakpa maka inti sagala ibadah kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin majapusinin na sumpayata majapusinin na ibadata tuwo tak matita ang kamanang inapunay pungan la ta'ala maka musti makan repakujang batas sampai pinamalara singkaru silariyang na takotat dengipak bungan na. Yang kedua, tapu sifat-sifat na sokoe. Magi sokoe, ya na soko lemak tabawalau mamalu tiapa aja sipi aja sidake. Tapi ya ko sokokat dok tak berrepolina. Betul kan na agama maknana macawi pemilihan kepala daerah dengan pemilihan gubernur ajak nasabak pada liyang itu doktan. Ajak nasabak pada liyang warnata na to pada tomelo si pikka-pikka na to pada tomelo si banci-banci na to pada tomelo si singgu-singgu magai poliki rineneta adam poliki wesitati na matuna yang kan nariwo pengen na mariawa na makapum makade adan na papasan na toriolota bukan kay mali si parape rabbah si patoko malilu si pakainga mainga pinapajak wattasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku akatani masakiri tulu tapatun na puwangi na tufada aja tumilu masarasarang makanja asya maasi sumpungangi maka Allah turunkan keberkahannya lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Yang ketiga bukan kesifat na batal lukan
Ia tu batal lokai, ia kore panak buah, tatai menrik caru pema ia kupure tabang. Tapi ia nafura ni mak buah. Namo maga bati tak piarai, namo maga bati tak bolo tatai mati. Batongan na, ia kotomelo malampe sungat tarulalo kipas singer. Ang katutaw pa, malampe sungat na, maponcho umuro na. Magi na malampe sunga watun na tuo may ga fasidekana dito yun nawarang parak na natun na tuo tiapa ya masipak malaika kido nabi yewi macurita tamaka lemak na warekadana tiapa ja irampe mapuluh-puluh ton ni matina tapi pia pa ja irampe ridi cinna tiapa ja isinga di cinna toma-toma lebih yang ki hadir makadaki malampe sunga maupun umur. Tapi ang katotaw, malampi umur mo poncho sunga, tangana to ike, mapakiri-kiri, bawa jama-jaman na. Pak kami matulis sekali tanga politiki na manyama-yita, tito lima baci mi matahami, tayo kontay. Makne Mario manang itaw si runturi pada-padan na, makada iko na tumito sa pawasan no mati. Sinin na tumatalak bigyan ki hadir, maka mamagi-magi, ilalan na faringatan maulid yang kita lakukan di malam hari ini. Na yalis sanungan na batang pura yalis sanungan na songkolo yalis sanungan na talo na malibu talo na sabak pak disengata, na sabak mancaji ki ata, kami na macawi ribuangi, terutama kiri tujun na, acawe kena ariota, di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ilulungan salama siliwangan, salama wanu walino, salama wanu akhirah, sayyidung fid dunya wa sayyidung fil akhirah. Sinin na tumatalak bigyan ki hadir, maka inilah yang saya sempat sampaikan. Magi-magi mancaji wi'ak kata jangan lori di mana atau fadal kaki makana makalang dua telu fangkau ko warekada ilalan na yuwani nato salama lino lebih-lebih asal makang lino siwali na fungan la ta'ala. Maka alangkah berkahnya kita mengangkat kedua tangan kita saraya minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala na tofada cenga kiri bitarai mak dararari na sabab fadu mata na ilulungan asalama kemananungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbika fil lana wa liwalidina wanhurhuma kama rabbayana shighara. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub ilaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.